Hi guys, welcome back to my mini cabin. Ta-da! And also welcome to my channel. Alright, PHILA-U once again. And if you don't know about us, this is me, Pila, and U is one of my cousin who we both of us taking care of this. Handling this channel. Alright. In this video today, as you can see already from the title, it's not something like offensive or not something like I was upset and I'm making this video. Never. But I just want to let you know that the reason why I always vlog in English is not something like I wanted to show off. It's not something like I know how to speak English well. I am not really good at speaking English. I have so many things to learn. I'm on the stage of like learning at the same time. I have so many friends. It's not only my tribe, okay, but I have other different tribes who doesn't understand my language, and I do have a friend who supported me to with this channel at the same time, and I don't want them to go like without no idea what I'm talking about and then letting them to support me like for what, right? Doesn't make sense. Like I've been exploring different places like within this US as well, and I have met so many people, and then of course which they did not speak they don't understand my language, and yes, I have to speak in English at the same time again. Another reason is, like I've said before, that I am still in a learning stage. So I want to learn something. I want to improve myself for my growth. Okay, I don't want to be that person who just laid back and then not growing myself. That's why like I am practicing every day. That's how I learn as well. Okay, that's how people improve in a way that you should, right? Like as per the comment that I got from few people, that why I don't speak in my language, why is it because you can speak like English, stuff like that, blah blah blah, a lot of stuff. I don't know, but to be honest, that doesn't affect me. That doesn't make me upset at all. After that comment, I also have made so many videos which I literally speak in English because I don't care much about that. Maybe some people who doesn't want to comment, but they might be thinking in a way that the other people are thinking. That's why I just want to clarify that those are the reason that I am vlogging in English. Okay, I know this is not a big channel. I know I don't have a lot of subscriber, but I'm trying to keep up myself and improve, and I try to be more active, and then I want to grow this channel. And with that being said, so many people, and there's a random like a stranger just watch my video and then they subscribe, which I really appreciate it and means a lot to me. I just want to be more like adventurous, and I'm just trying to explore something new. So which is why I am trying to vlog in my own language today as much as possible. And I'm sorry for the people who's watching from other places who doesn't understand this, but I am also sorry that I will not be able to put a subtitle for every video, because to be honest, it's gonna be a long time for me to do that. So yeah, because I'm still working, and then it's been really a busy schedule, busy season here, which is why I hope you're gonna find it funny or maybe find interesting, even though you don't understand, just in case if you're watching, okay. So without further ado, let's get started this video just in my language, Tangkhul, shall we? Làm pingai lệ. Bin mit Türe. Ở podcast hả liệu rồi bây giờ thôi đó tâm dân lại nữa thật ra cả khai đi học cái gì này bắt đầu học cái gì gặp ông mày đấy yêu đi của bãi đấy cho tay đấy 아직 잠깐은 나 비사에 미 드라감 라다이다 저다라 그런데기 제 아그말라 비지 살리라
ya immigration ko bai laga ship bi shoku jine ship ni ji ship yearly ning da kleni line ni la mathang dang shok manai da line ning ser da ai security ne check in check out sai da jin gang we ne jin na khur jang bai come on origin immigration sal ga shok nai thor pung chat Michael three pung khni li bi aya na last day sai da hui na bi da na kai kha kup sangai re immigration ni khiwang kle jiga idum mi US li ga pam wing we visa immigration hoi jili da 6 months normally pa mai da ji expired dai da renew sali jila validity ji we are until October in tension lai lin nai agara because the pung minute 15 li hapok gijne ri pung trada ka ta gere pung makai si ka pi khui khai sa fre pingai fe mi kung bi nang thor ba pingai na da ni recording in sa dio pha mai khai dai section sam ko rang sam khai witli ka ba wa ga od ka sa laga ji pung mati makai li ko bai laga ji ko khai witli break lera punga huitili pung phanga makai li ka lera laga ji punga li tang ni lam them nei piji msa mam le shi sang ai ajava restaurant le piji san java chola re ang yalam thadam bi ne ga jon thang we previous week java lang zana ning lam pha we nei changa da video jon thang we na sem ko baw la pai da phning sai ka atam pha sam sam phang da video ma sem pai la pam da kle ne Right, we shin kwe baza we ka ler mar hi o thok le ne din fish atang ka khui jin na hangai rai thalai na microwave sai chef ar yang han ma chef ha chu ga ni dong a chef ning salak dong chef on la yang si tha ga le thmi chef li ram sa bai le yang oh yeah sardines chen na bai ba ka pa chin nem sang em nem chef ba ka ta le yu ni bi le lai ki sa ngazin group na na dam li guest ke chung jaung kai wi thile ke na wang pam leng thum sa da recording sa ne yong fuga restaurant li yong yo sa closing sa ne ji te kum na da busy sa wa ji la tena dam zang ba me kyo bai le cho lao da hi wi thile ke bin daw ra da bi ra akhama thor restaurant li o chok sa le ra pung tra anh nhà cho đâu vậy ai ao thì lần giờ điểm sang nào này first deal cái gì hàng lần giờ đấy đó ông thì expect cái sao thà gì đó kiểu bay lại anh cái thà là ở anh cái này đây này anh nghĩ linh lý rất lấy anh mà hi cost nama ele ba phải anh ra này rồi anh mà bung anh mà khui lại na basung rồi chỉ cái bung anh sức liu basung bay anh mà tấm phạm rồi ai cho cái vai cái giờ Cozumel li shokre Mexico liang chia di da apam wa jin cha me ka bai ka shai zak lai thung bang ko mai ga khang nai lang nai na apai na da shok ji da 10 to 15 minutes shok ka da ji samang ja ken ai thum me chik za la ji le ya ja da ring pha nai mi dong ning chang se re ji ba grocery shop sta la da ring pha nai na shok re ji thang la ga yu off nai ja na ring pha le actually busy सब मैं खिवांग ले जगह formal night नहीं हो like elegant night young ship भी हो elegant night नहीं भाई चेना best dress भी होगा elegant सलाई ना क्या मिला ले मुझे मैं क्या ही बात the regular सलाई normal सलाई जब लाई ना क्या मिला बम ले बम मैं ऐसे मैं पुंग पंगा मखाई ली हाँ पुंगा विन इही गजांग truck का भी है नहीं चिवाई ना आया जे immigration di shop này chỗ đây trang thuộc cá cái vài ninh này chính là trang khất vào cái đây mi bing và trang thuộc cái cũng ngâu ấy cái yêu và cái trang chỉ xuất cá lấy trên là June ninh cái July lên rồi đấy trên là chốt xã là kháng được lên là cái chốt vì muốn thấy là cái lời ăn phát là bác li một tìm motivate cái xã bản mình này cái thật đấy thằng bà bảo cái chỗ pasali magjon manglam ne gilayang phaisa claim ne msa mang ne gilayang the mentally was stress all by sangna shibli trilung li zadai da ka at the end of the day shimni hanunga ga shimni hi sir how may I assist you oh sure no problem
Shimli Ungbom Saran Prisa Talang Kwal no wishing why no kabachik the words such a thing you know and to me advice ang ay gijing tamina o sangai grossly o sangai jini cover hotel ka habli 5-star hotel thali o sa experience le cover obviously communications la mathami ba mau am jen no we experience la tadle la athum lai ningjang me ba mau we jen experience minimum 6 months ne ka the experience le cover interview ko sala no bang mangchi mre man experience le da nak da confident le da no communication skills mathami ba mai da athum la ningjang me we jen ne main sa da athum na nali work related ba ja cover iwi take ku ati work related ba ja ka no we cha li ki sa le no ke ba mai han la ba ka athum na chakza ja ka mang han la ba sing maram ba na Shibli Bagzang Sara na we two guy no previous job li na we hotel yo o sak sa we chakza ina shibwi chakza bang de hang hau gi da thum na ba ja kha mang han sam re kha basic sala kai na li mong ji wine we abong li na thum han bai kala liquor atha ta basically drinks young beverage drink han bai knowledge bang ta din na beu the yau ja ka interviewer we dung le ji la manghan ngala athum na jikha manghan na li no communication skill thal gan na interesting sa le ga obviously athum na ja na li la further ba right ka le la mut na la situation je then communications ba thala ge na ba practice sang sang le ga then na ni teu ka bat le je ka ba teu ka flexible sang sang ai then interview ne ta mi no bang la ring phang me ba yang pai le ga la sak ne ji la sak le ga la pai yang da interview wa khangjai na teu sal la hak sal la ot khabu sal la teu sal la mi tong nervous sa phum la then chi thaling chi gam ba mai lo na ning li salak re ji ni le ga ba give up sang ngai ji la at the end of the day na i pisa dargar side da no families ni la na zone or nak la ta wi ni la da settle sang ngai da o sa se da ki la shimli bam gi ji ma mang ni ba yang chena mangchilo experience quick level da any interview any ara to me social media and la advance ha me kharau ge da tada any na mahang la any Instagram na khala da or Facebook da or suggestion ra da we la gen ji khan promising sala khai page na la website na la ji khan thai ning yang lo any opening le ka vacancy le ji ka ba mangchi lag la da no we off now lo shop la try sa lo makhui me da mangchi lo ji la yang try sa la next in the first interview wa the bam sui po ga re na experience le re ji gan next limang ji me la de gan na confidential lim tai sangai ka lam hai lam ning ma yang chen ji ji la hangai da khangla ga ka ji ga ba so now bing na simpur which nang ra la le ma me klang so now bing la tra le le thum ni sai di la kheng saran ki tha mi tra han la oh you cruise lo sangai ji tra le oh you dream ne oh ji sangai tra ga so far encounters had le ji la chen athum mi bang specially share sangai ji la chen then improve sa vai the communication of the yoga work outside of tina khamdai ne thalai na gang ithum mi ba or experience ra le sala la sang khre ithum mi bang ba communication yoga khwa dai da sang ga outside la la ta tam jang nei khai nga ba ma me kade nationally bing ba athum ba english la communication wa pong li ba thum bang ba kasang len da thum ba one shot li thada sam bangai le ma me experience ma le lak sala thum thada sam bangai le la ge dek de na ji le ka thum na opportunity le me kha re ji je ka thum bang ba experience le phra communications ma tha mai phra ji kai ka ning ka ba teu ka sak me ba me thada energetic sala salak dak le adam le ning ka thum ni mo ba chingum adam ra sang ma nai ka ba jang ja thel le ba me yang le kap la ge the shock ka be simpur ila le ba mai chen ji tha jim ra rang gan na ar o sa ga ni sing le atam ji le thada jang mi she la ya le or mata nai le ya ka active sa mai da thada akura khai ji thada yang zat lo ji la che ga samang lai ji la yang si thada ji hangai nai ajava ka soram ning la kem krek ning la tangkhul re na blog tong ok sa ji thada awkward da na le masa lak da video li yang ta dewa ka kup sang la re next la tangkhul de na try sa phai sa ma ni share yu video ko ben da yang ni hai wang
channel di subscribe sarang sakava imshena samilo channel hi da unnecessary na ba da show ma sang sakem ne kijing tha ka da ka pa bong ena sin bai sangai je hangai ji la jen tin la subscribe samilo ma thim chi sa la subscribe sami ka ba ja kang jon khain da shi sang yang na free ne ishi so now billing san sa laga subscribe sa mi lo yu channel ji free ko phisam kilam gon li dang san sa ji ken na la sa yo lo yo na yang le ko yo na li khang ko yo ao la di dang li ne ni sna chang ai video yang kai bang yang subscribe sa jong yo jo jo